ljude, ali nismo imali sredstva. Srpski lideri, koji su bili predstavnici organizacija antikomunističkih, sva je njegova borba bila da izađu na demonstracije protiv Tita i protiv predstavnika komunističke Jugoslavije. Nikada, čast i čest pojedincima, nikada direktno nisu htjeli da podržu nijednu grupu, no čak su nas nazivali prokomunistima. Obratili smo se vladiki Dionisiju, jedne večeri razgovarali smo u njegovom manastiru, vidjeli smo da taj čovjek ima povjerenja u nas, koji smo držali u to vrijeme Srpsku narodnu odbranu, držali radio čas, držali list, najbolje oružje jedne organizacije i mi smo imali punu podršku u vladiku Dionisiju. Crkveno pitanje me zateklo u Srpskoj narodnoj odbrani 1963. godine marta mjeseca. Tada su došli iz Jugoslavije neke verske komisije posle eparhije i te komisije, ti crkvenjaka, vladikan koji su dolazili, oni su suspendovali vladiku Dionisiju. Vladika Dionisije je bio vođa srpski, autoritet. Narod je srpski vjerovao u vladiku Dionisiju. S organizacije srpske, kada je ta pometna crkvena bila ispala, i svi lideri srpski nisu bili sigurni da li je vladika Dionisija na pravom putu ili ne. Zahvaljujući Miletu Radovanoviću mora da ostane u istoriju srpsku. I nas mlađi Srban koji smo radili u Srpskoj narodnoj odbrani, ja, Blažo Božić, Srbin, pokojni Dragiša Kašiković, Petar Milenović i mnogo ih Srban koji su bili tu. A zahvaljujući Miletu Radovanoviću, vladika Dionisija je stao i opstao. Jednog dana čuli smo da se vladika Dionisije koleba. Njegovi glavni saradnici nisu znali šta da rade, savjetili su mu da se povuče. Mi smo to čuli, ja sam u to vreme bio urednik Slobode i rešili smo da oko ponoći odemo u manastir Svetog Save u Libertinu. Kavaja, Dragiša Kašiković i ja. Našli smo vladiku zabrinutog, sedi. Pitali smo ga, vladiko, šta ima novo? Pa kaže, eto, svi su me napustili. Morat ću da se predam. Onda sam ja uzeo reč. Vladiko, vi nećete se predati. Mi vas nismo napustili. Mi smo sa vama. Svaka predaja je izdaja. Kad je počeo vladika da plače i kazao je, ostajem u borbi. I ostao je do kraja svog života. Za nas to nije bio crkveni rashod. Nas uopšte nisu interesovali biti rukovodili kanoni. Nas je rukovodila dužnost prema otadžbini. Svi kanoni su bili pogađani. I pravni, i crkveni, narodni. Da li je Tito vodio računa o kanonima? No, Dionisije, vladika mu je smetao jer je bio nacionalni borac. I ta crkvena podela nije bila crkvena, nego posljednja politička podela u emigraciji. Tito dolazi u Južnu Ameriku septembra mjeseca, najavljen njegov dolazak u Sjedinjene Američke Države oktobra. Ja sam prvi čovjek na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država koji je poveo borbu protiv komunizma s pištoljom, bombom, puškom. Na 15 dana pre nego što je trebao Tito da dođe u Meksiko, jedne večeri me na telefon pozove vladika Dionisije i kaže, sine Ljubo, imaš li ti sigurne ljude koji mogu izvršiti atentat na Tita u Meksiku? Ja sam hitno uspostavio vezu između Dragiše Kašikovića i Nikole Kavaja. Stigli smo negdje oko 11 sati noći u manastir. Sreli smo se sa vladikom u rezidenciji. Iz rezidencije otišli smo u manastir, položili zakletvu nad grobom pokojnog vladike Blandarija, koje nas je vladika Dionisije zakleo na vernost da ćemo izvršiti zadatak za srpsku zemlju i srpsku veru.
Sa ovom istom puškom moj prijatelj i brat Nikola Kavaja se trenirao sa njome i spremali smo se da ubijemo maršala Tita, jednoga koji je najveći u našem pogledu bio krvoločnik srpskoga i našega naroda u Srbiji, u Jugoslaviji, Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. Postoji jedan lovački klub naš ovdje u mojoj blizini i Nikola s vremena vreme je dolazio tu i mi smo provodili to vreme. Poneki put sednemo pod naš orah pa smo svirali sa guslama i pevali srpske pesme i sa time smo išli na strelište i Nikola se trenirao, da je došlo do toga da je bio tako ubojan da je od 15-13 metaka u centar pogađao. Znajući da Amerikanci daju veliko obezbeđenje svakom državniku koji dolazi u Sjedinjene Američke Države, pogotovo državnicama iz istočnih zemalja, nama je bilo najlakše izvršiti ubistvo Josipa Broza Tita na teritoriju Južne Amerike. I mi smo pripremili atentat da izvršimo u Mexico City. Mentalitet španskog naroda mnogo je drukčine od Anglo-Saksonaca. Drugo, Josip Broz Tito nikad nije imao tu jaku antikomunističku organizaciju na teritoriju Južne Amerike kao na teritoriju sjevernog kontinenta Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Mi smo stigli na jedno 4-5 sati pre nego što je on trebao da prođe sa svojom paradom. Malo me iznenadilo, da sam očekivao da će biti mnogo manje obezbeđenje s obzirom da je imao visoko prijateljsko raspoloženje od tadašnjeg predsjednika Meksika, ali iskreno rečeno obezbeđenje je bilo i suviše veliko. Nikola Kava je bio obučen kao katolički sveštenik. Ja sam bio obučen kao neka vrsta fotografa, nosio sam kameru, i kameru u kojoj je bio pištolj montiran u samoj kameri. A Kašiković je tipično delovao kao neka vrsta novinara. Onda smo se iz Meksika vratili, kad nismo uspjeli, vratili smo se u Sjedinjene Američke Države, otišli smo za Los Angeles, ja i Nikola, a Kašiković se vratio za Chicago. Na 2 dana pre nego što je Tito trebao da dođe u Washington, dogovorio sam se sa Kašikovićem da se nađemo u Washingtonu. Mi smo stigli negdje oko 5 sati ujutru. Sreo sam Kašikovića, smestio se u hotel, tu smo napravili plan i pošto on dobro govorio engleski, kupio je Washingtonski list, ja mislim posledno, i kaže: Srbine, on će biti smešten u Williamsburgu. Između Washingtona i Williamsburga, ja mislim, iznad 60 milje ostojanje. Trebalo nam je skoro 2 sata, a mi smo krenuli negdje oko 3,5 i taman pri ulazu u Williamsburg primijetili smo 3 helikoptera nadlete nad nama. Nama je onda bilo sve jasno da ta lisica, kako to kaže Nikola Kavaja, vidi ti staro pokvarenjaka, ne sme kolima, no helikoptera.